feeling the overwhelming pressure of growing complaints and the disillusionment of rampant corruption under his government, mainly by his party officials, cronies, and family members. President Emmerson Mnangagwa is again today for 2 consecutive days denounced corruption, saying it will not be tolerated. Ndizana bina mashoko nyasukunu kwa awa Mnangagwa is now reacting ayo kune mashoko oro the dossier yakanga ina Chiwenga panguva ine on Wednesday nazobuda pachena kuti aiwa mutungamiri wenyika akutyira rakira mangwana panguva ino achidismisa corruption, achidismisa zvigananda openly. Ndisati ndapinda mashoko panguva ino Mnangagwa achiti aiwa corruption won't be tolerated. Edibo subscribe or like on the bed. But even the news of some achiti corruption of any kind, any excesses that come from the people must not be tolerated. We have a duty to deal with those who put the party's name in disrepute, he said. Corruption, together with the leadership, governance, and policy failures, is one of the biggest problems which have resulted in Zimbabwe being disastrously failed economy, plagued by political and social instability for decades now. In the court of public opinion, Mnangagwa is seen as widely to blame for corruption because he is accused of tolerating, allowing, and even institutionalizing it. Veteran opposition leader Tendai BTS previously described Mnangagwa as a archbishop of corruption. Do mashoko arobuda panguva ino mashoko arobuda after mutungamiri wenyika achidismisa corruption. But panguva ino kuonekwa kunzi aiwa after VP kusando Chiwenga auya akahinda achiti aiwa zvigananda ngazviarestiwe matop zviganandas from the ruling party ZANU-PF. 1. Mutungamiri wenyika abva arega kuatinda the UN. 2. akuonekwa panguva ino mumasessions aiwa at the political bureau panguva ino akutaura mashoko ekudismisa aiwa these individuals vasingazivikanwa kuti mari dzavo dzinobva kupi. Ndanga section medu kuti dzimafunguro enyu mutikudipa pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.